Vaša svetosti, ostaću na vlasti dok Svetosavski hram ne bude potpuno dovršen, obećao je dvostruki predsjednik Republike i vlade, patrijarhu Srpske pravoslavne crkve. Dobro, nije tako rekao. Tako sam uskršnji zavet predsjednikov ja razumeo. Crkvenom poglavaru je svetovni poglavar svečano izjavio: hram Svetog Save bit će završen do kraja mog mandata, ali pošto na tolikoj bogomolju uvek ima još nešto da se doradi, pomislio sam da će i vladavina morati da se produži barem do predsjednikove sredovečnosti, možda i duže. Nema jake Srbije bez jake pravoslavne crkve, šta god komunisti crkli da Bog da o tome mislili. Predsjednik koji je u ranoj fazi svoga svevlašća dao besu da država nikad neće dopustiti da propadnu večiti rivali Partizan i Zvezda, doveo bi Svetu Materu u neravnopravan položaj ako ne bi lično poradio na nerazdvojnosti države i crkve. Potonja bi za dosadašnju i buduću brigu oko hrama mogla da se oduži tako što bi njeni trudbenici osveštali plac i temelje ako vlada odluči da sagradi još stariju i još upečatljiviju Savamalu. To bi i vladi i svima nama služilo na čast, da se na podesnom mestu sagradi replika svega što je bilo na gumnu raščišćenom u veličanstvenoj izbornoj noći, jer vlada ne može doveka trpeti zlobne prekore zbog bagera, kompletnih idiota i zbog policija koja je cele noći od svoje dužnosti bežala kao đavo od krsta. Rekonstruisane barake i potleušice bile bi spomenik siromaštvu i divljoj gradnji. Samouko i samovoljno zidanje na gradskom i katastarski spornom zemljištu deo su našeg identiteta, onoga sa kojim je Boris Tadić hteo da se priključi porodici evropskih naroda. Budući naraštaji i turisti dolazili bi da vide zbog čega su najbolji sinovi i 2 ili 3 najbolje kćeri obrevše se u vladi bili prekorevani celo jedno leto gospodnje, jer tužilaštvo za 12 meseci nije ništa ustanovilo ni kazalo. Ako smo napravili novi toranj na Avali, istovetan kakav su dušmani iz NATO pakta srušili, zašto da ne napravimo, makar i na drugom mestu, kvartić koji su porušili kompletni idioti? Ostaće samo malena senka na svetlom licu policije, ali bivaće i ona sve bleđa kako posetioci spomen muzeja budu shvatali sa kakvim su se ruglom kompletni idioti na svoju ruku kobne noći uhvatili. Iz šuta bi u ostalom zlokobno izvirivale gole žice koje bi i varničile. Kroz taj bakar je u stvarnoj Savamali tekla trofazna struja koju njeni korisnici Bog zna da li su i plaćali, a koja bi odnela ko zna koliko života da se policija kojim slučajem smilovala i pojavila na licu mesta. Da, ta Savamala je izrasla u mračnu grdobinu i gadnu fleku u prečistoj povesti vladajuće partije. Ne izgradili se u prirodnoj veličini i u vaskolikoj oronulosti sve što je porušeno, dobit će ona mitske razmere. Bespravno sklepane straćare sa karatavanima prometnuće se u naselje koje je neko na pravdi Boga sravnio sa zemljicom čarnom. Predsjednik vlade, to jest Republike, uveliko prima pisma razvedenih majki kojima su sudovi uskratili starateljstvo nad decom i maloletne potomke poverili očevima. Raščulo se šta predsjednik o tome misli, a misli da deca moraju pripasti majci. To je na istorijskom sastanku sa ženama u Šumicama, gde je gospođa Ražnatović lično zamolila Isusa da Vučiću da lavlje srce, mislim prvi put obelodanio. Svoj načelni stav je reče već oprobao, jedan prijatelj ga je već poslušao i porod vratio sudski poraženoj majci, to jest svojoj bivšoj ženi. Eto, ono oko čega se socijalni radnici, psiholozi, sudije i advokati glože mesecima, vladar rešava po kratkom ali pravičnom postupku. Građankama razočaranim što sudovi podležu pritisku njihovih bivših muževa, preostaje još samo apel dvojnom predsjedniku, koji nam dođe kao maršalat na 2 noge. Kad ti sve lađe potonu, kad sve državne ustanove podbace, tu je neko ko na sve misli i ko svakome pruža nadu, utehu i pravdu. Maja Gojković nije dozvolila da u odmorenu skupštinu uđe 40 mladobundžija koji uporno na ulicama ometaju opravdani trijumfalizam njezinog partijskog šefa. Zašto ih je baš 40 htelo u dom Narodne skupštine i ko je malim parti brejkersima Alibaba? Siniša Mali blagoizjavio je da se neće kandidovati za još koji mandat. Pa ne možete tek tako, gospodine gradonačelniče. Zar niste i vi obavezni da ostanete na čelu grada, barem dok Svetosavski hram ne bude završen? Drugo ili prvo, kako je ova neočekivana, samovoljna i nadasve prenagljena odluka gospodina Malog pala predsjedniku Vučiću?
Zašto građani još ne potpisuju peticiju da gospodin Siniša ostane na čelu grada? Šta se čeka? U planu je izgradnja nacionalnog stadiona. Ako nam se fudbal prometnuo u nasilje i trgovinu igračkim robljem, i ako se tu ne može ništa, napravit ćemo barem stadion po uzoru na Wembley. Baš zato što našem fudbalu ne cvetaju ruže, dovodit ćemo tu ligu šampiona, evropska i svetska prvenstva. Zaslužuje valjda i naš čovek da u svome gradu vidi timove iz boljeg i njemu nedostupnog života. Ako smo onoliko zaradili držeći novogodišnje i božićne svetleće ukrase mesecima po celom Beogradu, ako su džidžabidže privukle toliko mnogo stranih gostiju koji su očarani što su u gradu svetlosti i kriskindli pali u pravi potrošački i tako reći rasipnički trans, koliko ćemo tek zaraditi ako budemo imali nacionalni stadion? Izgradit ćemo i administrativnu kuću fudbala. Tako će se zdanje zvati. Dosta su se sportski radnici zlopatili u kojekakvim barakama, suterenima i magacinima i to će turisti želeti da posete. Da vide gde rade prijatelji fudbala i velikani fudbalske strategije, teorije i prakse. Samo mi se ime ne sviđa. Zašto nije nešto kao Dom Narodne skupštine? To kad čuješ puno ti srce. Pa zašto onda ne bude Dom narodnog fudbala?